Pozdrav svima, Bojkez ovde, evo jedan klip o tome koji sam screen recorder koristio juče, kako se skida i njegove statistike, to jest funkcije. Da vidimo osobine u stvari. Znači imamo, evo da vam pokažem ovaj screen recorder ukucate, prvi ostaće link svejedno, ali to da vidite, uđemo tu i free, pošto nećete plaćate. Možda ću za ovaj naći crackovanu verziju da bude full, to jest pro verzija, jer u free verziji ne možete duže od 10 minuta snimati, mada to nije problem, jer uvijek možete da samo nastavite da snimate opet i da spojite to u Makeru kasnije, znači za 2 sekunde, tako da nije to problem, ali ako baš hoćete gameplay ili nešto, mislim da najbolje da crackujemo, to jest to ću raditi uskoro tutorial, ako mi se bude svidio ovaj, mislim za sad je ok, vidjet će šta vi mislite. Tako da skinete ovaj free, instalirate, dobit ćete ovo dole, ako namestite da dobijete, namestite, otkačite sve ono i desktop i start menu i ovo. I sada evo imamo ovde ovo, znači imate da birate koji deo ćete monitora, koji deo ekrana ćete da snimate. To sad ja ne vidim, zato što ne mogu sad to radiram, ali mogu da zoomujem to, evo ovako, i da vratim. Mogu da pomeram takođe, ok, slučajno sam nacrtao da isključim draw. Evo ovako, znači ja pomeram koji deo vi vidite, tako da, evo ga, da radimo, to je to. Ovdje biramo ovdje facecam, zvuk, mikrofon, tako da ima stvari, može se bira svašta. Ovo je mnogo veće, pre nego što krenete snimati, imate još izbora i opcija. Imamo ovdje capture, screenshot ovdje, tako da ako ćete slikate. I iskoči vam svaki put pomoć kako koristite šta, koje komande. Na tastaturi možete, na primjer, Ctrl+Shift+S prekida video, Ctrl+Shift+R startuje ga i pauzira ga, to je da snima. Ctrl+Shift+R krene da snima i pauzira. Ctrl+Shift+R, znači kreće da snima i pauzira ga u isto vreme ako u toku snimanja, a Ctrl+Shift+S prekira, znači prekira se snimanje. To je bilo to. Trebalo bi možda sutra ili kad već da nađem crack za ovaj ili za neki drugi i onda da vam pokažem da možete imati neki dobar rekorder. Tako da recite mi šta mislite o ovome, ako vam sviđa kvalitet naći ću za njega crack. I dajte neke predloge, neke zahteve za neki tutorial, to treba mi ideja i to pošto ne znam što vama treba. I to će mi dosta pomoći. Dajte mišljenje, ideje, tražite neke gameplay, neke tutoriale i to i uradit ću ih. I ništa, do sledećeg puta, jeste je bio kratak tutorial, ali bolje da budu kraći, češći, lakše, pregledanije i to, nego da dugo baš traje. Ako neki zahteva baš da dugo traje, trajeće duže naravno. I potrudit ćete da bude, da se može sve lepo vidjeti i saznati, tako da odete, ukucite, daću vam link, stisnete link, stisnete download, instalirate, izaberete da snimate i zapitat će vas koji ćete deo, znači ekrana, izaberete full screen ako ćete full screen ili kao ovdje vidite ovaj deo na primjer. Znači izaberete, možete crtati kao što ste vidjeli sada, da zoomujete, da pokažete deo koji hoćete, izaberete šta hoćete, snimate koji uređaj da vam budu tu, znači birate sve, znači lako je, pregledno, ništa komplikovano. Nadam se da vam se svidjelo, da vam je pomoglo i do sljedećeg puta, poz.